tragedy da thoki ba yam noi ta thodo di matang da koi gi ba Cocomi amadi Manipur miyam gi mot sinjaraga wafam khar thamdagi yan han bada koi gi November gi tang 13 da thoki ba thodo si miyam na loina khangnare madudi madu broad daylight ta haidi ngan ngalingi matam amada tongan tongan ba arapa mafam dagi lakpa koi gi kuki terrorist group maroina India government ga suspension of operation tawga leiba militant group sing namna saruk yaba dumlaba yamaba lami singlup amana adumlaba jakura dhorgi borobekra de leiba jakura dhorgi mitei kun macha ama maroina police station ga sunang nan lejaba mafam amada lan tasala kanda misimina kya thonba amadi madudagi ekhogi nipi amadi angang apikpa angang nawa yauna pharaga ukibagi thodo aduda madu retaliate tawna na bokna bada Central Reserve Police Force CRPF ki maikai degi koi adung loba kuki militant tara mafam aduda koi hati bagi pawmyang len thengare haiba madugi thodo udi matung tarakpada hojik lai si Ministry of Home Affairs ki maikai degi haiba asiba tara adu Silchar da leiba Silchar ki hospital da puraga makoi postmortem tawba amadi makoi sing asi ki chap chaba identity masak khangdong nananabagi process ama torok matamda kuki group ki maikai dagi hariba dead body sing adugi mathakta ekoi DNA test to yaroi identify to no ba hona badu yaroi habigi protest ama lai sina takbadi koina mamang dagi hana dagi dum haiba manipur da handak thoi ba lan sigi manungda Myanmar dagi tongan ba mercenary forces proxy army mayam ama ekoi manipur manung ji operate tawrakanda manipur da lan tabade yaure masi India government na khangjin adana sum leiba si masi kudong yamna masi laibok thibani masi chapchana thaupai ka kadamni haibisi makoina handak DNA test dead body sing adu identify tawna ba DNA test tawba yaroi haba protestation na make sing ta habdu ma an thamjani ani subada khwaidagi hena ngai ibadi India government gi mapangan kan khraba intelligence mapangan kan khraba Indian army leiba yam khraba central security forces manipur da leiba mayam asina mioi taruk haja ang apik pasu yaurga nupi ngakta oiba mioi taruk si nungdin pobopta pharaga pukibasi ngasi phoba thiba khangdana makoi bu kanmam ngamdabagi phibam amada leiringi cheraga sida akoina tajabada Ministry of Home Affairs ki maikai dagi adugum laba ekogi mioi taruk ase masi thadorok taba taragadi asiba tara asi lobby yaroi sinaroi haibagi wafam amakak Meeyamna media da kaida ko taro thungna kum yawe adu itagadi adum bagi changda India government tumba mapangan kallaba lanmi singlup leiraba adu India government na mihad mipun chathabada haleng ba leitraba kuki gi adum laba armed group terrorist group sing adugi mayokta thabok paikhatpagi mahutta makhoida oina mantiknabagi mawongda submissive oiba attitude ama India government na makhoida utibase masina India government na kuki singna Manipur da lan tabasi legitimize tawna na bokona ba atem ama yaubra habise koida yam chawna chingna bale maram masina hairi basing se makhoida mantik naraga nakoina aikhoigi metei gi phari ba mi taru do thadorok taba taragadi nakoigi dead body tarasi lobi yaroi haigadam nate terrorist asiba dugi kai tawda ge du tongan ba porma leijarangani tawdubu phari ba lanjadraba nupi amadi angang makoi taru se tek ta kaidana India government na makoi du rescue tawrakanda Manipur miyam da sinaba haibase India government gi khwaidagi tangai badana tawum thoba thabamani madu tawdana makoina khoigi ka hatare delay tawdana kuki singa wari sanari su group ka wari sanari Tourakpa da BSF ki DG chala wari sanari na olai palai tawdana terrorist singa wari sanaraga ekhoigi miyoi ba micham miyam gi punsi mantiknaba amadi kannanabagi thabok paikhale haibase masi Manipur miyam da minamba India government ga dumba thausilamani masi drama tawbani hari portion maram oiraga karigumba India government na kujin khuna thoktagi phagriba miyoi taruk angang macha yauna phagriba miyoi taruk se karigumba kanmang amudaba tholabadi Manipur miyam na India government singak pi sunga moidaba phibam amada India government gi mayok da Manipur miyam soidana lepakani haibase man wan thamjage ani suba point da koi oja sujina mawang du saibe thambigre ngarang khaktada ikhang khangodana Manipur gi already withdraw tawraba police station 38 gi manungda
खंगत लगा पुलिस स्टेशन तरुकता नौना आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट इम्पोज तौसलैब से मसी इंडिया गवर्नमेंट की करम वखलोंदा करम मीडियम द तौरिनो हाबसे ngasi फोवा अखोय मणिपुर मियाम भाप ताब ngamde मणिपुर गवर्नमेंट की ओइनसु अखोयना थिजबदा मणिपुर गवर्नमेंट ना आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट सी इम्पोज तौहनगे हाई तारगदी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस अमा डिक्लेयर तौबा आइडेंटिफाई तौबा एरिया अमा चंगी मधु मणिपुर गवर्नमेंट की साइड की कैबिनेट डिसीजन लौबा चीफ सेक्रेटरी ना डिसीजन लौकिबा ऑर्डर थोकिबगी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर तौगे पोरम ता कोई उबो फंगदे अदुना ताकबदी पुलिस स्टेशन तरुक असिदा ngasi इम्पोज तौरैबा आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट से मसी न्यू दिल्ली ना नमफुदा मणिपुर गवर्नमेंट सिगी कांथोगा नमजलगा तौरपा अदु मखलगी इम्पोजिशन नि मसी हाइरिबा पुलिस स्टेशन से अखोय मणिपुर मियामगी मीडियम ददी मसी इंडिया गवर्नमेंट ना पुलिस स्टेशन तरुक असिदा प्रेसिडेंट रूल तौरे हाइदा कोइना लौरोइदबो मरम लेते अदुना हाइरिबा फिबम मसी नाकल अमरोमदा अखोनी येंग मतमदा हाइरिबा पुलिस स्टेशन तरुक असिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट इम्पोज तौरगा फंगनिंगिबा पांदमसि कैनो मखोइना अचीव तौगे खलिबा पोटसि कैनो मसीना मखोइना लोशनगनी इरांग असि लोशनबदा मतेंग पांगनी ना खलिसे कमाइना नो हाइबसि मणिपुर मियामदा इंडिया गवर्नमेंट ना चपचाना मदु एक्सप्लेनेशन अम पीबम चांगे मरंदी अखोइना येंगजबा मीडियम ददी हौगिबा मेगी तांग अहुम दगी हौरगा ngasi बौ चथरैबा लान असिगी मनुंगदा आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट इम्पोज तौरगा लेरिबा चिंगी जगह सिंगदगी कापकपा कुकी की मिलिटेंट सु ग्रुप तलेबा कुकी की मिलिटेंट सिंगना कापकपा नोंगमै मरुना पानबदगी इंडिया की आर्मी तराग मरीदी सिग्रे मधुदा असम राइफल हाटख्रे बीएसएफ हाटख्रे सीआरपीएफ हाटख्रे अदुदा नतना मणिपुर पुलिस की एसडीपीओ मा यावना ऑफिसर मदि कांस्टेबल के आम हाटख्रे अदुमाइना हालिबा मफम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चु चनरगसु लेरिबा मफम अदुदा ngasi फौबदा सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी इंडियन आर्मी की साइड की करम मखलगी एक असि सिजनरगा करी थबो पैकेट किबा लेरिबगे अखोगी तंपाकी लेरिबा सरुक सिंह हौजी मोइना डिक्लेयर तौरिबा पुलिस स्टेशन तरुक असिददी ngasi फौबदा हॉस्टाइल होइबा सिचुएशन अमो लेते इंडियन आर्मी दा थ्रेटन तौबा इंडियन आर्मी दा नोंमै कापा इंडियन आर्मी दा नोंमै मरुमा पानखिबगी इंडियन आर्मी गा नोंमै पायरगा मुंगनाखिबगी अदुम रेकॉर्ड अमफौ मेगी तांगोम दिंगसी फौबो लेबगी रिपोर्ट लेते अना करिसु अखोगी हॉस्टाइल जु ओइदबा येंगबसु ओइदबा अदुगा चुमनगी मखोइना ngakpiba ngamdraba मखोइना थारैबा लानमी लिसिंग हुमफुदुना ngakpiba ngamdraba अखोगी खुन नमदि खुनजा सिंग अदो मदु मसाना ngakथोक चननबगी अरैबा खुलाई पायरगा खुन ngakचरिबा सिंग अदुगी मथक्ता अफ्सपा इम्पोज तौननबि मरमसि कैनो मसिना ताकपदि अते केंत नते कोकोमीना ममांग हाक्तक्तगी लाउरगा लाकपा थोइबा लानसे मसिदा बर्मादगी चंगसलकपा फोरेनदगी लाकपा अदुगुमलबा फॉरेन ओरिजिन आर्म मिलिटेंट ग्रुप मैम इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली पूरगा पीस टॉकनी सूगी एग्रीमेंट नी हैदना सस्पेंशन ऑपरेशन नी हैदना एग्रीमेंट तौरगा मोइन योगा थमलकपा कुलाई पाइबा सिंग अदुना लान ताहलकपदुदा मखोइना प्रोक्सी की लान अमा अखोइ इथक्तजु चथब अमा यावरे मसी सुपनतगी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दा अफ्सपा सिजनरगा कुकी मिलिटेंट गा असम राइफल गा खुलिंगगा कोई लंबा पामिनरगा लान तौरमदु नतना ngasi मणिपुर की मिचम मियांगी मथक्ता लान तारा असि फावबुदा इंडिया की आर्मी ना इंडिया गवर्नमेंट ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना मसिगी मथक्ता थबक पैकेट पगी महुत्ता हेन दुम मपांगन हापसलकबो ओइना पुलिस स्टेशन तरुक सिदा लेरिबा मिचम मियाम अमदी मदुदा खुनगाचरिबा मियाम अदुगी मथक्ता अहेनबा इंडियन आर्मी की अमदी एक्सेसिव मिलिटरी रूल अमदी मार्शल लॉ मयाम अमा सिजनरगा खुनगापसिंग अमदी मोखगी मथक्ता हाटपा यावना फाबा पुनबा तौनिंग मतमदा तौबा ngamnanabagi mapangan hapsal laisiनदी इंडिया गवर्नमेंट ना हाइरिबा पुलिस स्टेशन असिदा नतन मणिपुर मियाम मरुना येलो मी मिते मियाम की मथक्ता इंडिया गवर्नमेंट ना लाउथोक्तबा लान अमा कुकी की लान असिगी मरुमदा चथर अब्रा हाइबसि खसि मणिपुर मियाम ना चिंगने कोकोमी ना चिंगने अनो हाइरिबा पोरसे अखोय अकंगनबा मतम मगी मनुंगदा इंडिया गवर्नमेंट ना मसि रिव्यू तोबा मणिपुर गवर्नमेंट ना मसि हंदोननबा थबक लोखटपासि याम तंगाय फदे अदुना मसि अखोय मणिपुर मियाम ना ख्वाइदगी अवांग थांगता कंडेम तोबी इंडिया गवर्नमेंट ना मसि सु आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एकबसि मणिपुर मियाम ना मालेम की लेमायदगी मुथत्रो कॉन्स्टिट्यूशन दगी मुथत्रो मसि कंप्लीटली रिपील तो थोक्रो हाबसि नागामी सिनाउसिंगना मणिपुर की
मियाम सिंगना हंजन हंजन कोई लारगा लाखरबा पोरमनी मालेंगी मियाम दसु इंडिया गवर्नमेंट दा मसी कॉलोनियल लोनी मधुब पोरमा डेमोक्रेटिक इंडिया दा मसी थंबगी मथौ तादे मसी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल दा हंजन हंजन क्रिटिक तौरगा लेरब पोरमनी अदुगा हारिब पोरसे इंडिया ना फुरिखाउदा सुम येप थमगा मखोइगा छकचु जात मानदबा racially adugulaba discriminate to man mongda awang nopoki adugulaba manipur amadi tongan tongan ma north east ki miyam singda ngahal letana sigulaba draconian oiba inhuman oiba law ma hanjan nan koida aki tu jung pi badona sum lokthok loksin sanari basina india na ekoisi india gi asengba citizen india gi asengba democratic institution amadi india gi constitution asigi purview gi manung da leitaba lebak amoina lawrabra haibasinga si manipur miyamna jingnei aduna madugi porase india government atubuda manipur miyam da sengdokpom thoi Afspa si lokthokpom thoi masi ekoi miyam na accept tobunga moi haiba wafam si ngasi media gi kuthang da india government gi mafam da ekoi thamjani